on na ma wiem say one. Maybe you would tell us. I will tell you, Mama, I na him am jama. I'm too quiet on you, too quiet. But you know that was na why I call sad. Master from come on me. Oh no, the I don't care. Give me my money. Madam. I'm not him am jama, I'm saying down. Me showing man I'm yet. Madam, calm down. Madam, you see come on me. I'm talking to you. Madam, calm down. Masa, kasaninya. Jana mi nyima we, neto mi mwe. Yo, Sikapa. Sikapa. Oh! That's my friend. Oh, wow. No time. Yo, I do. You there? I did. Wow. Sikapa. I remember. What time? No, you do, Charlie. Oh, yeah. You married? Hey. Yeah, make our way as me. Me so for me see come me. Mommy. Medina hatche. Ma to me some nam dabo. Masa me. You don't know me. I don't care. Yeah, if you know me. All for me see come me see can I do 100 cedis. Me come market. Of mam nam for no money for me. I don't care. That money is small money for me. Just listen to me. I will pay the money for you. Hey, madam, I will give you money. If you how much? 79 cedis. 79 cedis. 79. Obe na be free and more sack no kai. Madam. And more such as no kai. Hello. Hey. Princess, calm down. The patchok, brafom. Patchok scan say. Kachi. Sikapa ya original way. Or the meka 1.5. Madam, 1.5. Memo 5 million. Yeah. The best friend in the class. Sikapa, we were born with our class. Sikapa guy. Oh yeah. Me can be Mama, me hotel any. Me hotel any. Mama, we are saying. Yo, what are you there? Sikapa me hotel. Masa. I'm telling you, Sikapa. Yo, me we school. Sikapa boy na me friend man na Yankopɔ de me ko Celibrity. Sikapa so woman. The Yankopɔ ti my here. Say school mu so ma bon ba Yankopɔ on for bon. Hebe Yankopɔ for at ball ade e ni ade da ball Yankopɔ for ye ni. Sikapa. Come to you. Mate. Yeah. Charlie, mommy, me say Abraham tell. Why? What the memo? It was just 10 minutes time. What the bra? Never do sika. O back as open the great Yamole. Hotel him, yeah, hotel him media. Come to him. Why? The open be my yamao. Why? Thank you. Pacha Fauzy? Yeah, family gift. Gifty. Oh, okay. Gifty Wakasa. Why? Just take care. Why gifty? Oh, money how? Hey, Yanko will tell. Nah, they know money for any man says. Me say, na se makwa ho check akra bi mu. Charlie. You have that saying. Saba ko there. Ada nkra ni bia. We car we na. Say me nkra na mo ton cars ni bi no. Me to sa ton cars. Yeah, me scaffold no. Ayo. Say me na ayi. Me ko do safo junior na ye business. Ko safo cars no. Me ton na me de ko America. Yeah. Oh yo, the great Yaomole. Me na me catch o. By onim say hotel we me buy o ma complain guy na o ye information center we. What the server am for behind hotel mo complain say what the server almost I mean the way e say me tu no me chance me wiska. Me ma information na wo say information we no me tu na free ho. Na say de ye de hu. Because e jimi obi behind hotel e bia no order or rest obi wa o problem of you o ba be rest. How say wo your 5 and what so information one man say authority. I don't know who give that fucking authority to do that, man. In Africa, I don't know African people. I don't know the head. If in America, someone can shoot you just like that, die. Yeah, say the brother. Hey, who myself cannot me try to brother. I'm not just maybe serious in my life. Yo, I'm very serious. Escapa. Charlie, my world, no me business bojo. Yeah, and you just home and no. Kawakuma to him. No way share me the memo business. Memo de on. Ese motors be Ghana motors be 5. Ese kra asamoja me mama asamoja hotel wo hwe. Yeah, asamoja oba America be do America. Me na me ho asamoja be cry. O passion physical na busa me to nyame. Me asamoja no oba America no ni hwe me na me money ska. Adeboyo. Me na Adeboyo na Adeboyo. Adeboyo be ma America no. Jamaican host me ka se me ka Adeboyo story be ehu. Why? Ti yere yanko bra talk on to you.
Na I don't know my flows yeah. And scanner ya koye and scanner aba e so send me dem me say na 25 no e say o ma me 1002 na so 4000 me pay ni blesem bia na den scanner da scanner mai afi me flow a wonfa sisi ana me call no so usulu ana ase de usulu me call boy send me ma e shikura send me na ma na nu ani ma me san flow bi o me mpe obi a ene ne di o awi ana be so na me chọ okay me train sisi a Celeb. yeah sika Celeb. what's up Charlie Kulo. I said Jack my wife. ade wo koyin kotopo We quite 10 in Ketwe. le me dai kakra isi ana me so lokra betna me ni guy bi koye move bi anu da wo kejeti anu inside do I scanner ba o ma send scanner guy na screenshot bi send me so word ama me yalo no scanner ba na so send me dem am no me friend on fast so slow me o se dey o Me nya 3 bi kra nya de wo de bia stolia na akohwe bo na ba am ko 10 ye why say so ye hard ye kokra aja kakakra na so nya bi wona me kiro yo na me mbo na no kwa ba me refi hey open fresh boy same to Charlie. from grass and stuff ya me hu what's up on say go bit so gift omo ye provision store no se ma ko free no ma se get me say yes one ni show e bi de me ne show na me kwa asem de ma no fa ne ho a na adwuma ye ni he na me de no ma boy na se no ma na me gina o tworo wai na last time bi oye no say e no ma gina 1.5 oh me nim say because on check you say was say yeah boys na ye be ma oscar show ho dia oba dia forget na me kan say no onya buti metua titem bia me dura na me de mirika shum oh me du me timi tete mu so ni wa ma yere ma fa wan kona say na de me ba na odi machima hu oh me na mama ti obi di sikapa sikapa obone nse oh Charlie now if you bo na mu mani nyina so no mamunim sikapa kro na agese ne ho aka adwa mu no obeheda broni bi broni ya joso me go filigare oh joso me nyina guess ne srem oh me wa ho me say na we na akwamne ni wo square fan ya amale wow boom me na me kire na de abenya scanner akwani sika sese wo woni hotels a wo no boy ablaboni sisi ana nye school ni we na mo grasshopper na no mo drodro ma mo no but school dey scam o I mean it's me e dro dua pa na it's me drug Ghana mapina wanyem ni adade sani na nya we me shi akoya nti say again no oye sani na akwa no ofre chiri hoba ehu ya ne se nanimu ni wajim kwa obom dina me ma hye me abde again no say America say 1.5 madam so man 5 million and boy dey jaho no no so man ho kra no mo madwuma ye hotel ho nyina boy ye wad na jijino no be ade 100 cedis or 70 cedis no wa page 1.5 million amano boy me kra me hu na me kwa kotini bi so mo madwuma ya asem nkoje no me had and cost boy me dey skaba dia na me ni abru me dey skasam sa na me ni abru hey boy ya had okay na no so just na o kasa kusisi ame no na ekọ boy wo dey adwuma ba na yesuro no there be o say se me nya adwuma obema madwuma yo anka say se me ni adwuma yo baba yitin sika madi wanka ne sa ena ma me so me nsam hu fre na me so me panya sika ne bi there be na wo ye wo hey wo pebele wanka saka no kra nye nde na obi aba awia na me mpe awia ma adwuma de o de ma me amenye nti o akire wo adwuma akọ akoye so se wo to obema ba ko ama hwe so ama no wo tell you now ai ene ga no we go una de so odi agora na me ka ni bresam na ate se wadanfo bi se lo no so wo fie ni ade wo ono so ho nye adwuma bia eso sole okọ kejetia ne ende force ni ade no mo so so a to ye hard de adwuma bia metumi aye boy inya kakre bia betumi de start business wona me chiro sane Sikapa ne sane tu o pesca kakre bi yetumi nya be 10,000 betumi pie business bia before you know no na wo de 1 billion nka nya se o mam Sikapa nya adwuma no e bi wo de ka chen se adwuma no wadanfo bi kura ho no so ye hard pa no ni no kura ni edin ya no mkoso afoso kejiti ho no aya se nti no ne beba on pa edwuma bi ma o ya na edwuma bi o mo ye no kura boy o kase enkoso ahwe enko site kura me kwa koso a na oni abere
metia ma yekosa no da ne obi yekoso aye 25 akwa no person timidi na nko no obenu no ho boy wanje ne nama ne ma so me hotel ntimeko ntu acho hotel de besi bia meko de besi bia de china ya had me anka me we say bibi say me now celeb hey boy any play pa only agin fin dia fresh boys say ya na already da ho uni scout say peteti eyezo ska eyezo Sikapa wa shokum yo after say e jumbo ko di ya ba kuno we bana mami no bia me hwe me ja hey Celiba hotel this one Sikapa say me catch you say Nyankopon hye ni pa no wa hira I can't find me the great in a come for so the great Nyankopon na Canada no me ho cheme na ntwene no we say Venza ne we ne sana my wife ka wife ni Venza yeah hey wife ni chicken hey nyame your dog ni chicken yo na madam boy Nio boss pa cha madam the pacho mbra friend wife man Bejina brother say Yomba ko dia ade na ekoso sa okay nice oi akura ba ko ni o okrani yeah oh mami where oh nice no offer yeah baby wow Charlie na ye ni ma fi Yomba ko dia Charlie so my boyfriend you go school channel mommy wifey Sikapa do bro once you oh I touch my kuma let's see now Charlie me okay me ni pay do a restaurant BDD Oh, okay. yeah my best friend me in the school me no starting from room it me be garage just say nyama guy so when him that time no school no me wonya map na me map na oh Charlie friend no go nyame adom kushia no on sa brabo die nipa ushia onua ne nkoye ne yakopɔ shia wai so bo onua ni shia kan no se mebere kire me na amo so hwɛ no madam mentimi ma ne nam o sa bra no be dey be kire no na me se me oats me ti ade ama David bibi sa no akire me my wife dey adia me kire no oh me push akwa na o dey my wife dey akwa let my you with my brabo yeah because I love my wife oh yeah minim sa by adia me pen no yeah Martin and on me kan so me fan adwuma no bo an yeah person me fan adwuma mo where do I feel where the catch me cement me no one come mama aba boss if you na call mo manager ni yeah mo manager no What? manager yeah me to be man be proper me to man be sisi ha ese o me de to baby pa because ye me nua anya nche ye me nua pa adamfo da ese nua e dan na titi me ni ntem sweetheart bacho if you na call we manager ohu na bunu boss what's the make no besrew obuo no de o musibu mumu ni sa oye bibia o kasa che muntie mesremo ebuo na mo de mam no se bi o manager o kasa muntie se mini wa ha on na hwa boss Oscar mintimi nkasa makora minia ebuo na so o de mam no sa fa sa abuo no mankora me bi na nyam so mentia kasa tiro me ba ka tire me obie no ho ase bi o mentimi ntia no ha ma fa o madwuma ba no nche se men ka o mo don hye so mentimi makoye die o mo ye ana ase mo boss dad ase mo pacha dad ase pro mo ntimi nka hwe yeah mo ntimi koye de mo ye right yeah that's it okay Boss, please, can you excuse us? yeah patron me tell Mate Oscar
Da ora ko hwe inside o. Me ba na wa cheche inside. So what we so wa shasi. Ade sweetheart. So mama no sisi e be kasa menni. Se ne se hunti e na woni oba ada sovia no peye pia bontin. O ba do adanfo edi wachia ba. Anso ho a wasa be ne manager. For where? Sweetheart, she never be cause wa ho. E wiase no. E ya boche. E wo mse me na me ware o. Ba fa chem se menti me no man nim komo. We wonye nche wo ye madam from best friend. E mi yemfase me nwa no. Ne ho na ache no. Ene se bi o nse nyen komo bia na se bi se me no tena se di komo. Yo, na ba worry me so be the creative of fiase na se dey. Eh no kre. Oh, worry me see me no. Yeah, for better for worse. So say, asem bia e kire wa adwen bia na wo so ka kire me. The chi ma adwen wo se me ka kire wo. Owo mu enko mu me no na eko. Nti wo kwa kofo bia ba betina fe owo mu enko mu no ka ho mi. Baby. Okay. Akwantu me no mienu na etu. Nti sa wo adwene wo se wo gye me no mienu ho ni sa wo gye wo nko ho da. Sweetheart, see, facha me. Se me no wan nisa hankomo no. Ensi bi. Nyanso no yammo no. See me o. Oba we ye ono wa se. A wakofo bi foforo so ye manager no anka se ye. Ge yo no na so mu time adwuma yi ba fo munim se ba fo no bi ama. Ampa. Ge yi na etimi asoso ye mu ayi advert nkaka masese ni pe ba. Ni pe ba wo pia na sinchen do obi aba da sheho. Me busa question. Mapam no. Ya wo ya ma. Ma pam no. Wo ya ma wa beti so. Me mama betu steal. Enti na se me na me ho ache na ka o hia me a se bi ka wo moa me. Sister, and then I'm will be a chimney bio. That's bo say yenti and na bo akota when you take. Because I dear Betty, Oti, Yanti was with us. Why? What then see you? A year 2 for now, Passa baby.